Gajinya keren hapdeng ke Sorkar Meghalaya bat Assam, kadang yal mentah Koina Dhara State Guest House, Khanapara Guwahati, hakaba ki akli ki jila kila shong jingalang banwat yakala jinga penben, halor ke jinge kablami hajuraban. Kani ke jinga keren kawan hadian ke jingmi ke jinga kenad, hakaba ki kali Meghalaya kilaya kendu jinge bandung shi Assam, katba na kaliang ki nonya kali Meghalaya ru, kila khangla ki kali Assam, kibawan shi Meghalaya. Kani ke jinglong jingman kalakta bahai ke jingya jingyeng jong ki ba kinonya kali kamai bat ke khai pateng hapdeng ki arjila na kalyang ke Meghalaya uba snyo bhalang dahar sembut menteri rangba ke jila ulayalam ya ke kinhon ban mi khmat ya ke jila kaba na Assam na mi khmat do Atul Bora menteri ke Sorkar Assam ki chief secretary jong baro arjila bat ki wei ki he sahab Sorkar ki don bentalang ha kani ke jingekren Kijing ekran kilong banwa di kalat kabala ban pinjam ya kijing ekinan bat banwan ra abyang kijing ya bed jong kali bat kipat ba hapdeng Meghalaya bat Assam labu ban pilong ya kijing lang bat kilat pathai khubor hakapor lai beje no phaisni hakaba ankhmi rinti ban yo ya kijing tep ki babnya halor kijing ekran bat kirai ki bala ban mi na kani kijing lang Smart card hayung dorbar. Secisen, kata bagi smart card senangnya sangka. Nya MK maka dari MHIS. Mau. Gak jingir apa saya lalu yang Sorkar hantam ya ikut ya sutom. Ini kena hafsa dari sama. Adhar MHIS KP. Untuk mulai karakter kata. Jadi ini konfi hab ada medika hostel. Dah hab lek pi ka registration. Dalam dampi dengan smart card. Tersampah cok. Oh dokter dan bahaya. Yang ni konfi hab lek operation ni yo.แต่ความกล้ามตัวครับปัญญาในพี่อยากไปสร้างตะกันฮับไลโอเปอเรชั่นนี้แต่ว่าพี่MHIS cardพี่และนี่ก็สมาร์ทการ์ดแต่ก็ทำไปเอาเรื่องอะไรพี่ Ri na pagi mon le yo yo paisa sumar ni kon. Abda ni ksir yo sumar. Keblai si bona karo yela atau percang kafu ni ya. Ini kan memang dia smart card. Oh, kan teh. Kumbay si Bot. Mo.